ole clear tu le ngai thatu zong te in zawain sibai le vekule hei tun tuma chuan Esther hnamte bok chanchin kan ron tar lang le dona kan video masalama kan zel din thuina hlo zat turang chi te po a kan ron sei to ti chunin Esther nu hi aron tong chuaka chu mai pi lama India rama naupang choi moi na sang ber Esther hnamte hian in adong boka a chuan omin Mizoram ati ming thatak zetani ti chuanin pirin puite kan minister te point Esther hi choi moi ra hun te po an manga eng poni sela athil pek don thren khat video he kan enanga ti chuan a chanchin chip chia zokin kan ron ti chok zelanga anu thule la te po kan ron tar lang don ani Abang cak, ket ngero aku ziah kilap petang. Tei ziah rem, ziah kia mem. Dear Esther hnamte Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Award idong hi kan chuang te kan long pu tan le che naupang dang te en kon ta le pu tu la ni la ikal le zel le tu ra tu san sang be kan na che Siam letuk. director and staff Directorate of Women and Child Development ko siam letuk oh. Ahong cak, ket bok sia. Achung ini kan secak bok sia. Lo video dia ngar. Ziah na turun email. Portable speaker with mic. Music. Portable PA active speaker. Ini sa em tiang ka. Nei lo mo. Janin picnic na po. Picnic na po Ziah char to don ni ka. Abay thak mo Theih lawm pot zep. Hon pot ngai. Kha chu khai na shui ni kha. Mic. ma hai actually ping pong hello hai ma hai Oh. nóng mạng kêu cho điện thoại Ziah xin ngài đô nếm. Tak na ingin mo ni charge te ngai mai thei a charge dan te kha. Sia mangai mo. Hi charger ania. Ilo mem. Come on look. Ilo mem. Tute pirin pui le. Women and Child Development ne na ka lawm ti tu. pirin pui le women and child development Cái ni problem lo. Chuan mo bai te ngro. ichurin he beng warna lampang hiam post anon siama kanan cheer lokange lompui na hlan vo in ni sari thakhat sang ni som ni paruk chokma khan India rama naupang choi moi na sang ber Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025 dong tu Mizono pangzai tiam Esther hnamte chu Social Welfare Women and Child Development Department Minister Laurin Pui Hovin INPR Auditorium lompui na hlan ani aro pui khop me tiang dong thei Mizono pangkan nei hi kan van nei kan chuang tak zet ani ti chunin hei Esther hian chanchin anga khopatun trum ambani te ina azu zai chu zel din thu hla atam viu meya thren kadin chu ti za chu a lowang tiang chi pokhan tamani minute luk chungin nuai zathuma hlo ti pol te pon oma achung chu hlo lowang ti te pon oma ti chon in hialna atam a Esther nu hi aron tong chuak ve ta ni eng poni sela Esther nu hianin eng chiang i aron seituna chuang kan tar lang le ang
Esther hnamte sum don turza social media tarlan thu bel chian dolo ani thuanu in a soi tu naya mi ho saton to ambani ten an hun buat saya Esther hnamte an zai tir chung changa a hlo zat in rin siak na atam hle hemi chung changa hian Esther inu chon social media vela sum don tur soi thom om te chu thu bel chian dolo ani thu soin poisa don tur hi ti fel tur neu neu ala oma wangin don ala ni lo thu wanglai ni afrila adong ani po in azat chu puan zar an tum lo thu asoi o pong zar chi lo ma sela ei pu ambani te hian anon puan zar le tho chu omatin a phailama news media lian tak tak kan anon tarlan le tho chu arin omani tin hei kazel din thu hi atama achan chu Esther hi a alare mani Mizoram mei ni lovin India ram pum a al ni evet latak no pangte ni sin hei wanghian hetiang thili chu atam turama ro chu no pangte alani wangin a kan thu soi turi a film khorero chu a thakop mai Esther inu chuan ama ber po in hlo anei ti ala in hriat lo thu soin ama beng hriata sum chungchang soilan fo chu tha an ti lo thu le a career ta na apoi theih an hlau thon pui thu a soi lang bok mizo ti moi tu Esther hnamte mizo no pangzai thiam ni kum December ni somni paruka India ram chunga no pangkum som pariat chin hnuai lam ne na choi moi na sang ber double sakti puraskar award dong tu Esther hnamte chu nimin khan INPR auditorium lian chiari runa minister rin pui hovin choi moi na hlan le ani Esther hian no pang choi moi na sang ber adon nu hian Indian cricket team world cup a mi pa mei chia le blind team champion te lom na nita ambani in abo saya azai bok o engpon isela hey Esther hi kum no pangte alani ya achan chin hi tuna phei chu Mizoram me ni lo in vai media lian tak tak te pon an boi pui sup sup to ani bera a keini Mizoram cheng te chu na ta na hriat nuam lo li tu ang zong achan chin ti chualo kam tum te po anga ya tin a chuan om ve em Mizoram ti ming tha a tin sang tak kheng sela a thatak in lo sei lian zel se ti in du sakna kan hlan ani e ei voina CADC MDC som parukte ti mai la pakhati damlo na wanga local theih lo ani a tin journalist MJA tena kan thopui nin lo hun lo taka min bo ral san tu Delhi dia fan ai ral na te kan journalist ten in nei ti te kan lo sia a ke ni pon kan su le a kan topic a kan lu ma in buma sia ma hi kan so manga ani hian introduction te min han nei saksela voina local te ti chuan kan thupuya kan lu donia I'm assigned kay Vanal Siam Patrol General Secretary kay in charge na legal baka tunat CADC Huamsung ko in charge kay call turatan minda ani vain ni yan ang chhuak be kaniya ni introduction na kan ngay kan kay shoi tu ber chukan seve kanga tonan mani chak malam pangdaw bi ki kan tinga ban lo khar mai sel hetaya masaber hi pulakhan ban lakhan sakma ani hi CADC ZPM legislature party leader ani adot le hi karan dewan ani district president CADC ani ale adot le mi so supreme chakma ani hi legislature party CADC kan deputy leader ani kan helang pangkat tinglam mi hi pu jana GS media and publicity ani hela yanin amal te chon ming ka sekim che lawa ka tilong mai don chain kan MDC dang som pathum te an thua loading sela MDC jong te kha hi CADC kan MDC ZPM MDC te ani an vain som paru ania pakhat anon kal thei lawa stroke na wangin bak jong chu kanon kim vekani le kalong me thuru le
lawm Mizoram Journalist Association te in hun lutak senga voina ZPM General Headquarters Media Department malak nale CADC ZPM MDC ten helaya in nangmani kaltlanga thupuan chho kan nei na tur in hun lutak senga minron ngai tha hi kan lom hle maya voina kan ron landana chuan kein athubulte kan soyanga CADC lama kan ZPM MDC te pon thupuan chho dule engengamo an nei tura kan ngai ani kan hriat angin December vo in hi January ni sari hi CADC governor rules kan ti atop ni kha anita tharuk chung ti chuanin kaini ZPM party te chuan governor rules kan ti longtlai DC kaltlanga CADC enkol na chu voina alu top tak rual hian automatikin democracy in dan min pe kangin chakma mi puite pon rorel na anni ADC rorel na 6 schedule ina rorel na apek angin floor test anni ngal mai tura kan ngaya amaro chu nimin lama kan governor zom tak ne na tangin Mizoram Chief Secretary kaltlangin Council of Minister tharuk dang he governor rules sahi pawh seile chul chungchanga Council of Minister ngai dan la kania ni zandariata Council of Minister in kan ngai tua Council of Minister chuan CADC tharuk kalta chunga sarkar nget adin lo theih na tur engma instability a omlo ti hi Council of Minister ngai dan ania chuta chuan CADC MDC somni zinga rin takin ZPM party kalphung thar nget taka vuan tlat tu CADC MDC som paruk te chuan ZPM sarkar chakma autonomous district council sarkar nget tak din turin kan rin thlapani tiin nimina po chief minister ma an rin ziah atakin an lan tir boka chuwang chuan council of minister thu chuak chu kan media te chuan in lo mu vek to anga he governor rules ken ko le hi tool kan tilova CADC mi puite hian an kut thlak na ngei sarkar muse kan dua 6 schedule para 20 BB nuaya Council of Minister te ngai dan lak ani angin Council of Minister chuan Mizoram governor hian arang theang perin floor test nei sela mi pui kut thlak na ngein CADC ason sarkar piang se ti hi kan du dan ania voin ni sari January hian kan MDCI oten governor chu an huta governor po in mi pui kut thlak na ngeya arang theang pera kumthar presentan floor test nei chu beise yom zongin kan governor hian kan IO kaltepo alo soimu ani chumirol chuan ZPM party chuan ngai that tok lo na kan nei thowa dan ang takin tharuk chung governor rule om to nuwa CADC MDC te party danga inle kualamo instability ron tilang theitur pakhat maom lo nuwa Council of Minister ngai dan 6 schedule 20 BB manga aron lale boxi khan hetianga ni chuan kan mai hi RMB glove tin voina hian media kaltlangin kan ron in lanta ania chu CADC
sarkar apian ngai theih nan keini chuan kan theih top kan chuadona democracy dan noya India constitution in mipuite ram mipuite zalen na minpek ang taka chu len chok turin voina hian kan ron inlan ania Gawati High Court zom takin thutluk na asiama po hian ni som pakua thlasong pakhat sang ni som ni panga a order a chua chuan the court is therefore of the consider opine that it would be in the best interest of the people of the Chakma Autonomous District Council if the political stability is restored immediately within the region by giving the elected member of the district council to decide for themselves by having a floor test so that the party holding the majority support may form the new council as provided under Rule 22 of Chakma Autonomous District Council CADC, Constitution Conduct of Business Rules 2002, and the CEM having the majority support be appointed as per the extant rules. The Honorable Governor may consider the same and take the necessary step as expeditiously as possible in the interest of justice, equity, and fair play. In Honorable High Court hian November ni som pakua khan thutluk na alo siam to ania chuwang chuan 20 BB kaltanga Council of Minister te ngai dan ron la kol le kher ngai to lovin he Gawhati High Court thurem na ang hian Chakma Autonomous District Council a chuan tu po CEM majority nei chuan an zalen na mangin sarkar arang theyang berin an siam mai turani ti hi voina kan thuron ken thulai mu chu ani tikhan nang mani lama tangin emaw han sei be hula tero ei hian mang mai ro ne akal thoi akal thoi ole kehi lokon sakma kania MDC 11 Chakma Autonomous District Council le ZPM Legislature Party leader kanihi Chakma tongin kalosoyanga entinan Chakma Council mi puite pu arsiat teiturin le mizotongin pu soitura kan president in soyanga tin saptongin pu supreme raja soimayang ami Fry June mazot instability karonotun আমার 11 নম্বর Chakma Autonomous District Council lo সেই ইনস্টেবিলিটি দেখে His Excellency Governor সময় চং সাসপেনশন রাগাই দি তে প্রায় সময় পুরে গেল গই এই চেহলে করে মানে সমাজৰ তারিখৰ থুম তাইছে আইজলত প্রেস ক্লাব দিনে মই এই হতানি হবাতে সেম যেহেতু আমারে ইনস্টেবিলিটি কারণতন সমাজং সাসপেনশনত থই তা ইকিনে
মাজৰ আগতে আমি 16 জন MDC এলং ZPM MDC দৰমৰগুৰি ইকিনেও আমি দৰমৰগুৰি ZPM পাৰ্টিত যে 16 জন MDC আগি তে হাজে মই হৈ পাৰাও আমাৰ CADCৰ জাতীয় MDC গুণ বেক গুণ stable তে এনেও even ekan mor biche HJ ami CADC MDC timotun His Excellency Governor loi ami appointment loi lai amar CADC ZPM or President dijon thal loi ami milli hoi ta 20 tarit se bisoy ni nani His Excellency Governor or ami hoye hoi ta setei যেহেতু ইনস্টেবিলিটি সে শব্দবুক দেখেনে দেখে আমার সাসপেন্ড করা হয় সে বিষয় নিয়ে আমি হয়ে যাই তে এনআইও যে হাইকোর্টে রিকোয়েস্ট করছি সংবিধানিকমূলক গুৱাহাটী হাইকোর্ট অনারেবল গুৱাহাটী হাইকোর্টে যে হয়ে রিকোয়েস্ট করে দি CADCর মানুষজনতে এ ধরনের গুরুদে যদি ফ্লোর তাই দি দেয় যে মেজরিটি পায় সিবিআই CM বানানে জাতি মাতি নাইতে মানে এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর্ম করি পারলে সে নো তুমি হাইকোর্টে দল রায়ান দেখি দল চিনতে পাবো না গান তা দেখি তা সে তুনই নাইতে আমি মনানিত থানি আনি নেই তে এবং কি ইন্ডিয়া গানলতে ডেমোক্রেটিক রাজ্য তে ডেমোক্রেটিক রাজ্য যেহেতু সে পাটলতে নাই দে মানে মিজোরাম স্টেটটান তে সংবিধান অনুযায়ী সারা ভারতটান আমার চলে তে হিজ এক্সিলেন্সি গভর্নরলতে যে আমি স্টেটর কনস্টিটিউশনাল হেড আমি হবার পে তা ইত্তুর মোর আশা ভরসা যেহেতু স্টেবিলিটি গান নাই দিয়ে আমি দেখে লওঁ তে সমাজ জয় নাই দিয়ে আমি ধর্মর অগ্রদে নাই দিয়ে আমি থেলং স্টিল সং এজ সং আমি আগি তে এবং কি হাইকোর্ট রায়ানো এজ এ কনস্টিটিউশনাল হেড হিসাবে সেন যেই নাই দিয়ে তাইও দেখি সে রেগুলেশন শোনা তে সিটুন মরি নাই দিয়ে মানে বিচ্ছে জায়গায় আমি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর সাংমাগুন সমাজ সং এত দুগতাগি দলে করে নেই নাই যে সরকার নথা নাই সাসপেনশন নথা নাই অফিসিয়াল হামানি দলে নচলের এডমিনিস্ট্রেশন পুরোই নাই যে মানে লুজর এবং কি ইকিনে সমাজ সাসপেনশন পিরিয়ডত সিগন হামানিও পুরোই নাই দে আমার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর গরিব গণ্য জনসাধারণতে বেকানি নাই দে পেন্ডিংত পড়ি আগে তে এজ এ কনস্টিটিউশনাল হেড হিজ এক্সিলেন্সি গভর্নর মোর বিচেত সেই গরিব গণ্য জনসাধারণর হইতেনে যেই এচে জিঙিরি মিললে চিনি যে মুই তারা তো ডিটেল হয়ে তাই যে চিনি দেব চিনি চিন্তা করি আরাই তে মোর সেনতে ইভেন আসা জিদ্দুর পারে তেনে তাইও হয়ে নো বছৰত নো আশীর্বাদ যেই নাই দে মানে দিব এ ধরনের করে হয়ে হাজেই সেনতে আমি বিচে যে পারি এই দূর সময় ধন্যবাদ
ke karana kania solam chakma district lam ZPM district president kania hi chuan tuna chakma tunge naron soi hi karon let lokangai voina governor nan karin mu a khathu hai in sechak ve thawang chu karinga mi pui po hian chu ni ka han soi don nia voina pulok kona nen hian governor kan mu a chon solaya kan harsat na zong zong tharuk chungin harsat na kan tok zong zong te ka han soya chu kan harsat na ber kha chu solam liabilities chungchang emaw ang lo file chungchang emaw amar chu tuna file pakhat po hi ron move don ta ila long klai zela chowangai ta enge poisa public poisa hi kan seng mai mi zelani chu tenga TADA chungchang bi ga chung zong chu harsat na kan soyani chuan governor hian development chungchang bi kha aron soi le a in budget in dai si lawa acting in develop don in CADC hi aron titani to ta chon kawan chan ga ju nia hei ke ni ro ADC sim chu Mizoram sarkar nuai kan ni etia tuna nge amasa chon englo development construction lam hi kan mukhat luduk ma se tun chum ero hi chu mason na kan nei ani kulom panga headquarter area hian kongte public tok fek ni tok tuna hian chu sin sia chawangu tuna hian mason na takan mu to ni emi ZPM sarkar nuaya hian chu ka han soya governor bula po hian chon governor po hian chana min pelet he talota chon anglo financial chungchang di china ka soi ang khan ama atang khan kan CADC so min musit ka timaya min en satlia mai min musit lutuk mi pui kan tam si budget kan in dai lo si kan dil bel ze hian tun thleng in lovin tun ma hian min pe du lo thina ma se ZPM sarkar aron pian che khan additional pokan nei ani solam panga CADC lama chuan chu wang chu governor po hi kan ka han convince a ke ma nge in budget chungchang vel liabilities chungchang vel emaw development chungchang vel emaw ka soya chon atop lama chuan governor po hi ti hian ti ta ni kumthar a hian mal somna ka lo pe ang cheu aron ti ta ni chu tu na hian beise na chu kan nei tha amaro chu malam pang hudi chu kala soi theih lova beise na chu kan nei governor chunga hian sarkar min pele tang ti chu zong chu ni me lo me Good evening, everyone. My name is Supreme Chakma, Deputy Leader CDZPM. We have been trying to form the government since July of 2025, whereby we placed a representation before the governor stating that we have the majority, we have the numbers to form the government. However, the governor, seeing the previous condition, imposed governor rule and put the Chakma District Council under suspension for a period of 6 months. As the 6 months have lapsed, today is the last day that it will lapse. As it has lapsed and during the period of suspension, the ZPM party under the leadership of Lakhan Chakma have demonstrated concrete stability, and we intend to form the government if we are given the opportunity which has been enshrined by 6th schedule and whereby we have the protection, whereby we have the right also to at least give us a democratic opportunity to form the government. Hence, as the period is ending, we are positive that we shall be afforded by an opportunity of floor test. Thank you. Oh, who wanted to see GS in charge legal department le
organization CADC in han soi ve le sela thom me tối tế nên soi nem to hama soi tam lawila nia kan lai garon kalsan chu kan ria governor hianin kan khulai CADC lama kan sarkar ZPM kai suai sarkar ding tur hi instability angial het lawe tin khulai CADC sarkar chuan lamin ti han suspend ta tharuk July nikum July tha tang khan a suspend to a chu tun tha nisari sina kan sei to ang khan kan hai thak to ang khan a hun a lo liama extend le tura ruwa panna te po om nin kan ria mar sai to kina kan MDC ten wal MDC le kan party district president ten vakal ta ka chon tiang kha ania atir pon kan tha thiam lo party pon lekha hi athon to a general headquarters party president mingin lekha thon ni toin atira kan ngai thak ang khan high court me point tiang khami pui thante an om reng lai governor rules satianga da hi dikatizan lo ni ti chu lang renga chu ti lai chonin high court khanin mi governor discretionary power a khan enroll theina kan nei lawe ati chung khan mi pui than lala nom lai tianga governor rules saum kha thilin me lo takani zia kha chu thai lang chianga kan mu veka tuna po tianga extend le tumna chu amaril rupuak chuak chu ani chi angem kan hrelawa tiangan lo om le poi poi kan tia van doi thak kan tia democracy khovera democracy ramro pui ber le ram lian ber khovel ram changkang singa point han kai tum me ka kanom laia kan governor thil ti hi alo athil lo ti to te kha kan ngai to chon awan duai tha ka alung chiat thak bokani democracy palzut na kai ni chong kan ngai ni mi pui ten kan io tur atana kan than chua to chakma area chakma mi pui ten an mani io turan than to te an om reng laia hetianga governor rules sa anda tak mai te instability ti kha chu apoi na chon suspend theina mo dissolve theina chu ong nge ma se a khoi lai kha nga unstable na ang het lo ang yel nge lo na lai kha ngel nge lo na tur se turin floor test so ka na siam chin tur pon a ko le du to lawa kan siam the an ti mol lai pon a siam tir du lo na lai kha a tu zok kho nga ngel het lo ti tu zok hi a het lo moni ti mai tur le thoin a o mani chu a governor ngor ka kan vadem na ni lo sela mar chu athil ti dana ro chu ti tir tun amani chuan awan doi thak ti kha taya CADC organization GS kani nang le legal department party a GS kani nang in kan soi duwa chu voini hian ngen na kan nei le bok chu ZPM kai suai sarkar hi mipui tena CADC area a din ngei theina turin arang theyang bera governor hian sarkar siam thei tur hi som wat sela mipui than lal te hi democracy rama hian an poimo a democracy chon mipui ten kan ai o kan thlang thina ni ti ngai to na a thin lunga lo nei thar se za sela mipui ten a than lal hi ti hi ka message ni sela chu tiang tur chuan sarkar nei arang theyang berin siam tur hian ma la ngei se ti hi kan ngen hal ni sela a thawme ne soi treu lo wila kha ka soi thei tong ne se ka lo me ole CADC lama kan president in ZPM sarkar nu hian CADC budget in dailo na te development kan ti angchi infrastructure mu thei mu kan bei sei lo thin te po tu na chuan kan kong te po alo tha a tin additional budget te po min pe a ti te asoya nikum a tharuk kalta khan ZPM sarkar lo piang mai tur chu
member som paruk ten ZPM sarkar kan siam theih ti in governorin chu apum tak si lo wang khan tharuk chung governor thunei na hnuaya CADC apunta voini top na ni tani chu wang chong ke ni ZPM general headquarter chuan kan ti dan pa nga yangin CM appointin kan appoint sa kha ani maya majority kan nei le nei lo hi floor test mangin chian kan ngame ti kha kan next move to ani maya ni chu voina governor pon thulong om tak alo shin ti kan sia a chu mi rwal chuang kan soinon le du chu thulong om tak nia kan sia thi alo ni le lo thina chu wang chuan media ma a kan onin lan ani ber mai kan media te pon CADC a democracy dik tak adin theinan thei top min chho pui turin ka ngen chewa I on behalf of the ZPM headquarters and the media chairman demand immediate restoration of the democratically elected council and call upon all the defenders of democracy and upholding the constitutional values. The CADC peoples and elected representatives are extremely willing to form their own government in the CADC, and we strongly demand the Honorable Governor of Mizoram to do the same immediately. Chu kan statement aniya kan beise ang le schedule na thunei na apek ang poa thil akal talwani chuan keini chuan kan thei topin mipui sarkar tungding turin thei top kan chho don ani